ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kedua bash nang lum keruang Juai, hakat pun rodrik kelalingkot aracara pausan kelar ke Republic Day, dago penlong ke jeng Yakob Robert Airong, hapeding kena red, pada ke Portman Step, ya kelama lairong jenggeri lepin hair do advisor jong shnong, uba Chibor Najiar, ringkat gaji sakilang jeng ipat ba nong shnong. Chibor Najiar, habakiran hakan ke sni ulo ang bakum ginong shnong keri India, idan ke kamram ke bakrau benle kumbala kedo, ha konstituensi negeri ti sensyar jong keri India, barulah kenturu ikinong shnong bagi de bentip Kumno ban Burom megriti sensyar Jong keri ba bandon ru ke jeng kekli na ke bentag roi kapar ke suk san bar ke bahak miat haki emlang ka salang kamdadan ke no ke jeng skong pher nyam ni skong ye pher jai pen rio ha ke jeng kop dro bar ai rong ki kena ke basha jit kum ki nong job kilong hybrid over Elford lalu ke hybrid rika hei Burom Shulai bru hybrid Elmanza Vivian lalu. Kapor kaladai bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai kiman ki bakongsan ki bagibu akman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kamman yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuai tarik urumpang arajar arpsa baik ya ka program markman bat ki kertong